Payabot na ring mayayalwang opisina na ng gobyerno Keti Pampanga in karelang pakikirame kareng pamilya ri Kapitan Matt Ryan de la Cruz o Cap Gazin ning Barangay San Pedro Cutud, City of San Fernando at kayang driver ay Henry Aquino. Mayang ulabiere nga dua katawo kaya rirong pemaril bandang alas 4 na ninggat panapon king metong agasolinahan keng Barangay del Pilar ning mesabing syudad. Keng Facebook post na ning City Information Office ning San Fernando, inawad da kareng Fernandino at Fernandina ing pangadi para king kapaldanan dareng kaladwa dari Cap Gazin at kayang driver ay Henry Aquino. Metong ya kanong dedicated leader ing barangay captain kabang kebalwan ya kanong mapanyaw keng komunidad i Aquino o ausandang Lolo Henry. Payabot na naman ning lokal na kapanibalan kang panimuna ng Mayor Ravil Makaluwag ing pamakirame at simpatsya kareng melakwang pamilya at kakaluguran ning Kapitan Gazin Ampong Aquino. Siniguro na naman ning LGU abalawas ing imbestigasyon dareng pulis bayang mabilis akwa ing katalaruan o justice para kareng biktima. Kaya wala naman kanong kasawop ing Kapitolyo kaya pamamaya serbisyo kareng memalen kaya pangamate ng Cap Gazin agpang kang Governor Dennis Delta Pineda. Kaya Facebook post na ning pamuntok ning probinsya, may kirameya kareng pamilya at kakaluguran dari De La Cruz at Aquino at inawa ding pangadi dareng Kapampangan para kareng karelang likwan. Memyaya naman kanong instruction ni Governor Delta Pineda kang Pampanga Provincial Police Office asumaup na kang imbestigasyon ng City of San Fernando Police bang tambing akwa ing hustisya para kareng mayangubye. Makanya mo naman ing meging post na ning Liga ng mga Barangay Pampanga kang karelang Facebook page. Kinundena na naman San Fernando Vice Mayor BJ Lagman ing milyaring karumaldumal a krimen. Ito kinukondena ng lokal na pamahalaan ng San Fernando ang violence, no? And by history naman ang public service dito sa atin generally mapayapa, no? So I hope no, the soonest that ang ating San Fernando Police together with the PPO makapaglabas ng anggulo or at least lead lang, no, dito sa nangyari insidente ngayon. Kaya ng Justin Dizon, ako po yung kayong talasuyo, Danica Gino at yung pusong makabalen.